Medafo, mamma wakwaba and found bra GCN page so. Munyaba address me and I'm digimediway ebro. Na mestra also be subscribe to my channel. Now don't sa emia be on so. Ube a notification. And some echoes will make me be obeying beauty. And as a ubin be a share a GCN page ha. Social media aba eya die esanso essay ade na enam social media so ntisi obia etumi eche na dwen ewo omanga na mu ha eniema ekoyie ena de enkoyie na Ghana fo etumi eche omo adwen ewo hotisiru pa yomo a omo ete amanone no Ghana fo omo ete abrochi no ene ekani na omo so camera ekani na omo eso camera ene nyasem keto akra ebe kakra wo ye politician na se obe eye campaign na se we make promises obe steady because you see pressure amount for ede ema politicians no e social media enya sem keto akra enam social media ya so na obi eko tweet Twitter say #fix the country because enyama ekoso ewo maimu enya ehonsem abebebre ewo omanga nemu na sa #fix the country honsem a ekoso ewo omanga nemu obia ekebi titru pa eye Ghana celebrities no obia ekebi ene Afia na Afia ne na o ka no kire se country ne dey fix ya eye na emum timemfo no so yensesa ya adwen na yen change yen attitude ansa na fix the country no etumi edimu obi ti say Afia Odo ono de o kire se aban ne de onye ahwe kra kire se niam a ekoso na Afia Odo so ohu enti no His Excellency na nado dan kwekufado and fix the country no na e was ensem ya ekoso yi na bloggers Ghana bloggers ni bi omote abrochi no bi aso camera esine so na one Afia Odo ekasa na ensem a o ka kire Afia Odo yina ne se Afia Odo o sorry ada ukura card na wa kogina gata ho #fix the country #fix the country na we Afia Odo eden e haw eden na e haw Afia Odo oni ministers ni bi twempena date mu odin omuma osika na emo so omo disika na ma wo dia woje adenti na se minister bi ana MP bi ene wo twempena na so oma osika on ka se da bi timemfo no youth no omo ho kire omo enti se sika wutumi edi bi soso na bia wo bi a company bi ana se wo ye adwuma bi na se youth no enye bi ya ene beye okay since wo de ba ma me nko ana madi adenti na mo kasa na mom no mo ankrofia in the #fix the country #fix the country you are the same people that money ministers na MPs no twempene mu odin a almost sisa Ghana tax sika ede emamo na mo de ye de mo pe mo wi ado mo ahyeda ba begina social media fix the country na hwan na den mo ka mo ano emfentum Ghana fo na mo fra mo celebrities no mo ka mo ano emfa entum na mo ka mo ano emfa empado because mo a na mo di Ghana sika no Ghana penifo no sika na ye mo na wo wi a ede emamo na mo di na mo ho etomo enti wo Afia Odo ba gina ho na wo ye #fix the country #fix the country na se minister bia na MP bi kuku sika ma na wo gina wo ehunyansa kan che ne se onfanya adwuma net memfo no enye bindi na wo be gina #fix the country a na o pa kire sei na adofo yentie ensem a akatesi ede etodwa de no samu say Afia Odo be posti picture bi say fix the country Mr. President we dey anya attack na mbe attack no na me be ka asem se me nua ba be fa nyansa sem na me ba be kana e be boa ne pa ena me enye se bia me support de course wo Ghana no anasa me support fix the country no I do support say bia mo ka fix the country ba yenso ye busa ye ho ya fix yourself first reason ti America sa ni say Afia Odo eba ya ogina gata ho a okuta plywood a wa troso no gata no nemu aye fi pa anka Afia Odo si gata nim pray mu wie ye ena before or before and after aka news and kabebo pa ba wo be gina ho aye wo pass sangra to pa one prapra gata nim ena wa be fix the country na bende na ayeye ebeye den na ayeye etina nado ena free ni fie mbe pragata nim no wa hu so fix the country no na nado ena betu enwura ni gu gata nim ebia meka se obi beka san ebia gata na nkofo tutu nwura gum no that's been ni ho she
Didn't I make us a say, I was here fixing yourself, and they say, Mia, Mehubi. Yes, Santase. Assemblyman no e does be besisi street so. Me see ade beche wo be kona does be ni moye ma. Enye se street mu e bi obi didi a odi nwura ne kotumo. Enkofo di nwura ne fro mu fie be good does be nim. Enti we no ye ni adwen papa ma ye ho. Adwen papa ni ho ye fix yourself. Mokai kofo time. Kofo edwen ye maame mo omo ye business omo ye adwuma ewo market say oh ebi obi wo ha wawo oni kunu oye single mother enti government ne dwen say obebo ye maame mo bosia bisa say bosia ne besi ne ebi mo anchia ye maame mo omo anchia sa wo kwaji ska no kra asema ye maame mu no mo market na aban ne dwen wo mo so mo fanya adwuma no later no ma betua ka no maame fo ne bitimi ka se na enye ye nyina ye tax busa senti wo my way ya di wait na mu ebeye ye Afia Odo wo de say US wo se na nka ho da anka wo tena ho anka wo amba Ghana ha America ho no senke ho da anka wa magana how Afia Odo mi bisaw sugar daddy for ni ministers na woni bi mo twempena no da be no mu yi sika ma wa ka kire o mu se o mu fa nkoye adwuma na ye Ghana for tax o mu fa o mu ma uska was oh me dia menje mu fa nkoye akwan mu fa nkoto school chess na wo kan se nkora ni ba biti no da be na Afia Odo wo empe sugar daddy for no eyi scammer wo ha o ka chom so mo mfa nkwa sa ade no Afia Odo da be ene we pie ananti street sa me ko akoye general cleaning aboa my Ghana who say zoom lion for Ghana sika na bi ne aditi omuko bank ye nyina ya boa ya no say ye boa nka sa sika no ye betimi dia tonkonya amankra no because ye de ye mua boa aprapra street so it is tax money no ebetimi aya ade foforo ba ye nye na obi abegina fix the country ba won fix yourself me kai market ya ye bie wo Kumasi ye kan say kejetia market ho no me se wo be sore pa na bola ye sum si wo no e chenkwa people and no government any ministers and better to bola ni go ye fix yourself first fix yourself first na wo kan eno de odum sese ubo eka eti Afia Odo ja won se hunu in the first place kwa she dress na wo dia begina be ka se fix yourself o ba be kire po no be yen kro na nchiri man den na wo de kire wo mo fix yourself no nanka sata no wash overall asha volunteer boot nanka wo gina gata nim na me hu se okuta sofi nanka wo system rano no wo ye video ka say government fix the country that one there we will support you my sister but imagine one useless picture and she useless dressing and she said sorry to say a shower for dress image now say government should fix the country masa mommy yen kanokre me on answer me can say me de me ho be example me maame ye na na do bosia boya lockdown we ba ye ya wo so de ma o mo ye traders me maame bie na no ka kire me say okwaji sika na no or the better na mawi because Ghana for nyina sika obi antimi megehwe adwe hye yetrim miami maami o me de maami ye example miami maami o me ka che se maami sika we me ma wo me ma mo de ma akra sere me because wo ni adwen papa government na dwen ya ho a wode ye tax pay ni bi ye maami mo se omo fa ton wade no mo nya bi hye mofra ye mo no won wadwe hye ye maami bi mutim na we wa be ka se fix the country ya dwe ho ye tirim no enye
she yete ha obi etimi hu sa ha ye nsuom aha ye nsuom ba no wo pa wo hini bi a cho so won ton asase ne ma no won sidan obo se wasi nsuo beto no so ni nya ba bi nko na so na bua fankofo fie na ku nkofo no fix yourself first no na buy na beto asase ne ma abai na beto asase ne ma eye wadwe na ode koto nim se ade na enye bedroom rebi ebe kunipa bat obekwa akoye mion mimblemu Afia Odo mo mimblemu o mo sabi nyansa na ema na o mu nintia so mo nyansa o hwe me Afia Odo me da we free na ko se wo be kasa biem na ye hu de wa ya sister juma me ba kra wa bedi wu no ebe ye wo nwanwa me juma me ba bedi wu no because on fix yourself and some of the cash government they say on fix the country no in the first place my main can send be ube kumase ya or hine opim so na mi bodi aka asem ma sorry opim so ka say your friend is say Dr. Mensa ho no ho se no o se kroma na ye kasa garden city no ye hu garden city ni biem eti se wa sorry se man no mo betonton e ma e wo kwan hu no mo njai me se da opem so ye kromu ye fe ankasa but I dream fear we ye team I am fixing yourself unti so opem so ba no pa wo be kwa awia na se nyume ne ye ma me mo sa be gu kwan ni wo Wunya baby crown na wa fanka pese ka be say fix yourself before the government fix the country. She ye maame mu na mu gugu your friend said Dr. Mensa any kejeti abonte so obetimi so bola every ni fie beto gu kejeti abonte so I tell you and no government ena emme prapra government eneme prapra she ene obi e pekwan ho ena aton ade me di baby example crow from pavement e was nipa faso no omo di container obi e pekwan ho ade aton omo di container sakwan no ti wonam road so it's a likely say car betinya bow anytime and no government